Da Marlaikol yakhat ka Shillong Lajong bat ka Langsning FC. Henry Day ka Shillong Lajong kabala rung ka quarter final pala Yoban Khur hadu New Point na gilaisin nyelekai. Kabadairu ka jingirekai ka raw kabalay haga jinlekai haga group stage kani kaduran kop pentaus nem arajar arpo Henry. Kadba ka Langsning FC kelah kutno haga kerdan kabar haga group E. Bat hadu arkol kerwit marwayu tiche nagam ta ka Shillong Lajong ubadai orang lekai jongkari Brazil. Haka bau tiche lo yoban tepkol nagam ta ka Shillong Lajong haka menit ke arpun riu bat haka menit ke bal laipo. Henry ka Langsning FC kelapan pai kala haka menit ke basapu kendai da shikol ling bau mukim ke men's camp. Bat kelapan dia khat kala haka menit ke bah nripulai ling bau wadajir. Bat ka Shillong Lajong kelah yoban pentam kolbiang haka menit ke bah prapuar. Kata lingba UIS melim pedak. Henry syuaban kudno artat ke jinlekai haka menit ke bah kendai pau plus iway. Ka Langsning kali yoban penekai no lingba Syed Ahmad. Kabala kudno ke jinlekai da ke bah yakhaj damar laikor. Henry Day ke Shillong Lajong kepala yoban rung direct sika quarter final pala Yoban Khur hadu New Point haka grup E. Kadba ka Langsning FC kelakut dasan point haka kerdan ke Baar. Na ka grup E kemohan bagan kelakur kendai point kepala rung direct sika quarter final. Na ka grup B pat ke Indian Army kepala Yoban Khur kendai point kepala Yoban rung direct sika quarter final. Kadba na ka grup C ke Delhi SC kendai point. Na ka grup D ka FC Rangdai kelakur Drupon. Na ka grup E ka Shillong Lajong kelakur New Point na kilaisin nyelekai. Bat na ka grup F ka North East United kelakur kendai point na kilaisin nyelekai. Bat ngin sapej saki art likitim kiban yorung lang sika quarter final ki best second place na kini ki Henry teliki grup kublai shibun.